ماشوم تو بختونه ولاړو خانه زار 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 کنه د یارانې وي په قدر ستا وپوهېدم خانه زار 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 کنه د یارانې وي بلوچ کلا تاوس منی خیاله همیشه چې غم مې در سره دی خانه زار 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 سلام علیک اوچه جوړ دی څنګه یې برابر اوچه جوړ وته دا میټر پسو دی میټر 580 580 روپے خوچه 500 میټر باز میټر یکه منه گرام واسطه یکه ذکره یکه یحیی سجین واسطه بده پورے تھان بده بابل آن باری پورا بھی نوی چارن بھی نبه دیگه مچه شوک شوکی بود است شما را این شما یک نمبر دکانه خاناباد ایدا پورا تربت تو که یک نمبر دکانه تو هنگا وطا پریشان کتا ظالم سنگ داگه ٹکر خم دی بابا شما که را شر شر رنگ بود است وش وش من اما پیشدار جلدی خواه وای 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 ظالم بودی ये दुकान जबरदस्त है ये वडी जालिम को दस पेश न दारे तो कंजूस की कने हाँ ये बेहतरीन को दे जल्दी वाल का खानाबाद बाबा शुमारा अर्च वडे को दे जरूरत वो बलोच कलात आओ सब आए शर्रे ना इदा बेहतरीन को दरसी यक नंबर को दरसी सज्जे दुकानाची रेट कम थे और मुनासिब रेट जालिम दुकान अच्छे लोटे मिले बलोच कला ताउस दश्ते बाजार ठीक शो बराबर शो नस्वार का बाद पठान मजबूर د ماشوم تو بختونه